tuk chuak nom ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Ringtu nun part 8 kan ngai thlo le don ani Vawiin kan thupui turatan chuan Ringtu nun chu Rinnaa akalani ti hi thupuya kan mang le don ani masain pathian thu korin thon ni bunga chang sari hi lungai thale pasa ila mutheya kal lovin Rinnaa in kan kal zok si a lalpan thu mal somro se amen Hebraiziak tu hian Rinnaa chu thilbe se te ngeya riat na thil mu lo te riat fiana ani ti in saya ama khan kan zir to a herin na hi amak ema khil fialam ain ataka chan fia te po ani hianin alanga achiang zok thina kharau thiang lim tran pui na arin na tak taka kan lu na a hian nge na te po hilo zel thina ni achang tu nu na amaka a hlua alomom em thina ni Rinnaa akal walking by faith ti hi www.crosswalk.com ina an thil fe dan chuan walking by faith means you have the courage to stand up for the hurting, broken and downtrodden, to face death yourself for the good of others ti in anda a mizo tongin kathiam ang angin ka hanlet linga midange mo tu emotana thatura nat vong nate itaksale ihlim nake chiet nate nek sorle diriam nate ithi na turpo ni se idin ngam na hiani Rinnaa akal omzia chu ti na ani theyang kong tam taka Ringtu ten Rinnaa akal kan ti nen ain analai atamin ka hi ani indo pui pani na top lama khan alight force ho khan tomruk na in anzong thina indo laya an tlan chiat san in ruak pakhata hian he thu Halloween tarani ome ni eng ka mu lo po in ni om karinga mangai na ka don lo po in mangai na a om karinga pathian hi tong lo ma se pathian hi karinge ti hi alawin tar ani ome Ringtu chu arin lalpa le achak na a ain nga tlatawangin a o a riat lo te a mela mu lo lam te apoi mo berlova chu pathian chu a om ti a riat na le chu pathian a ain nga na chu Ringtu nu na hian apoi mo berani a achang chuan Rinnaa kan kalna konga hian kan nun te ngei po hi a risky changa om thina ni nima sele a har salaya pia nga hian kan rin lalpa rin om na hi afia thina tui phone kara po arin om na alo lang non fo thina ni lalpa chu fakin omro se chu wangin Rinnaa dik chu Rinnaa ake apen na konga hian harsat na te dodal na te lo om thin ma se nual nan mang mai lovin achak pha fo thina ni arin lalpa a ain nga pum hlum na awangin paltlang tam taka neya a chel tula a fe tula arin tlak tula pathian tan po atangkai tul thina atan chuan lalpa phatsan aya harsa hi omlova pathian thiana ain siam to miawa wangin khovelin a hrethiam lova a mel ma en thina a do thina ti natin om thin ma se be se na chuan atuam dam le zel thina ni chu Ringtu nun Rinnaa akal nun chu ani a pola thu se kan sira khan mu theya kal lovin Rinnaa in kan kal zok sia ti thu kan bu a he thu pola na soi om zia chu lalpan ata te chin chia nan zakham na tharau min pe a ti thu kha achang masalama khanin korin thon di bunga changli changa chowa kha na seya
lalpa na ta te chin chia nan zakham na tharau min pe a chu ata te min hual lok na chin chia na ni tuna hian kan chatuan mun chu mulok ri lo ma ila rin na in chumi lampan chuan kan kalme ka taksa akan la omri awang chawa van nun chula tem lo mai kan ni a he khovel thil mu thei be chan le be se kal lovin lungmuang le ngai thatakin lalpa a in ngatlatin kan kalzo kani ati na angkha ani a aro pui khop mai hei hi apoi mo bokani mu theya ke pen te chuan ti thei nge tura an ngai chin chau an ti thina rin na ke pen na a chuan mi hing ti thei rual lo tur te po ti in om thina rin na ke pen chu pathian chak na in nga na ani tlata wangin mi hing ti thei bak hi ti in om zel thina aba ero chu tiang chu ani awangin Christian zong ta na hei hi ati vek thei chung lova pathian na in ngat pum lumarin a ke pen ngam te nuna ero chuan pathian in na chak zia alantir thin ani ringtu nun chu orin na akalani a rin na akan kalmek lai hian mo sia te mu thei si lova kha a mel kan zona a hruaina kong kan zo a alam kan hoi fan hi ngai thina chuwang chuan rin na ake kan pen na konga hian akong bum bo laya po sumo driver kuta kanin ngat ngama sumo akan chuang kat thinang hian lalpa le anna tho akan in nga a chu tianga lalpa le anna tho a in nga chu kan zir angai thina kanin nga ngam na ang zel hian arin om na po alang fe thina ni chuwangin tukina hian ringtu nun churin na akal ani awangin lalpa a in nga kan zira kanin nga ngama atan le ama awanga kan rin om na kan hlen chu ave fo te po hi apoimo tul don ani tukina hian keima ni chak na le thei na le mu theya kal lovin mu thei lo pathian na kan rin na ngat chungin rin na in ke ipen je lang u ti chuan lalpa na rin om ziamin mu tir je langa he khovela hian pathian rin tlak zia le rin chan tlak ani zia kan mu therapia ngin keima ni lom na po asang zel don ani ti khethar leng u lalpa na thu kan zatan malmi som sakro se amen itong trayang u lalpa tukina hian ringtu nun surin na akalani ti thu kan longa thale ta a khong takin hei hi kan ni na ani pha ke mo ni phak love mo nangma ringtu kan ni ve miaw wangin rin na ke pen dan min thiam tir tu le rin na ke pen mek te tan po thuk zo kadai ngam zel tura min kai hruaitu ta na atharin malmin som sakang che ikharau thianglim tran puina le hruaina kan ron be se le a min mangai tu lali su mingin kan ron ti le amen